Neka nadjev za tortu bude prugast poput zebre. To nije šala. To je stvarno originalno. Za to mi trebaju Oreo i da odvojim kekse od kreme. Sada ću kremu pomiješati u zdjelu i napraviti mrvice od keksa. Hej ja! Super! Ide mi odlično. Sada trebam podijeliti tijesto na 2 dijela. U redu. Da. Kapija u jednu, dodat ću mrvicu kolačića i bit će crna. I zatim, drugi kremasti nadjev. Savršen! I neka sada bude srce kao sjena. Ovo je poslastica za tebe, Seko. Crna, bijela i... Baš tako. Nabavit ću uzorak zebre. Savršeno. Beba će se iznenaditi. Što se događa? Ta buka budi lice. Tako sam se uplašila. Vrijeme je da izvadim lutku. Evo je. Mišu. Bok! U redu, dopustite da stavim Keegan, moj... sad pričekaj. Odlično.